representative kag ang mga treasurer. Last Tuesday, I think nagsulod sa office ang availability of funds, and I made sure na may kahapon mapapanaog sa treasurer's office kag kahapon sa hapon ma-brand check. We know the urgency, the necessity of this program. I think this is the first time that the national government equally provided LGSF sa tanan ng mga barangays. No? Unlike previous, that it depende sa availability of funds, but for this year, it is equally divided to all barangays, regardless of population, regardless of size. It's more of the program gina-prioritize ang Office of the President. So we thank you for your cooperation. We thank you for facilitating the requirements needed, because ang tinutuyo lang sa is that ining programa makabulig sa inyo ng mga constituents. So on behalf of the City of Bacolod, we would like to thank President Marcos for having this program sa tanan ng mga barangays. Looking at this, we know that this is, in a way, if fully implemented and directly nag-benefit sa mga pumunuyo, we are hoping na ma-continue niya in the years to come na direkta nga mag-tupak sa ato ng mga kabarangayan. Okay, as I said, first time niya siya nga even sa province, cities, municipalities. Ang LGSF is directly downloaded based on the population. Like, ang mga programa sa paghatag bugas kag iban pa na forthcoming for all LGUs. So to all the punong barangays, madaming salamat sa inyong padayon man na pag-implementar sa pila ka mga programa para sa aton syudad sa Bacolod. Come Pizzeria, happy birthday. Ilang na